A large Catam in the Kasai. I'm a couple match your koi. Pooley catch up say, Obour, me man me cry, and I may come back to a drama. Abusia ya mamu nyina mu akwa babiem mo ba kumase anasa agudie mu dia obo me kan ye obi age so se ohun ye huhu ye wura mu akwa ba me je so pia madam bodina nkasa me den de Samuel Agri dodo nyina nim say ye frame obo number 1 e bia no obi nim dwuma awudie wo sha me ye na tito football ye na ma football mu ye de me de sha say fi Kotoko and I'm the Babylon. Yeah. You say na panu penti wo na awie yi wa frantoma media na asesa wo me da say debi eneme no ka say ezan ka me cost 6 match e wa kra am wallet government aban afreme every 6 months bia every 6 match bia aban bi oba 6 bia so wo hwe so Ghana omo pentu omo nyina no me na me de ba so Ghana ti omo nyia me do tu for so ye be di na wo tweda no ofre as a Ghana National Supporters Union there be ye penny entumi amba one man supporter Abraham Boache ti wantumi amba no na ye say me na ye say bitumi na me team e be sha anan ye ba e fe event na wo tweda no ye ba ye tumi di nsuo e ma manfo mo wie ye ni ba ye no so ene ye ni ye team aba amamo hu say e ye tonye ze blaster kwa ene ye supporto as a bibia as a Ghana nation ye supporto eti ye yie nti na ma ne dwumadi anan ka ekoso nkran you want to me anko say wa wo sha won say you say odofu pa wu a odofu pa nko yie ba we dey odofu pa wu a odofu pa eko yie because me kai Africa Cup e wo Cote d'Ivoire meneno medan and I'm the man or the member Pooley me can last record a large Catam in the Kasai. I'm a couple match your koi. Pooley catch up say Obour, me man me cry, and I may come back to a drama. By Sebi, the Nyansapo say, and then all men on to war, all my and on. See the other man, your vice of Nyansapo. By me, the me pet, justice. The party and in that social media, and the baby, Uncle Facebook, Uncle WhatsApp, Uncle Twitter, and Gasse, Mr. IGP, Mr. President, Mr. Sports Minister, Mr. TFA Minister, Semi Pamucho, Omama Justice, Embra as a way. God, if you obiswa, never also. Because I war and Quebec. Sebi, Obi Awakra, the Bushia, Obi Awakra, the Mammy, Wakra, the Bushia, or Quaba, Wakra, the Mammy, or Quaba, the Drama, or Quaya went to me and back. On Mammy, yes, anybody. What a song. Somebody justice. Oh, maybe if nobody has, if Obi and Penjustice, me, I love justice past everything. That way, I love Ghana past my mother. So, if you look at Ghana, what is thinking one like Meko as the chicken, Meko, a Ghana dinner, my passport, a Ghana dinner, maybe a Ghana, I didn't met Ghana, mean to mean time Ghana. Pooley, or a Ghana, wo a Ghana. Say because no friend, you can't put over here. What they were by Yentino, as it to me Buano. Say, Mr. Otumfo, Nana Appiah, Mr. Nana, me Paucho, me the talk to Appiah, me Damada, but Mr. Nana me pay justice no. Nana 29, Wadaruma, to Nana justice, Embla, justice na me pay. Wadaruma, and I'm a pachopi. Pooley, you're in Mbano. What's your man pacho? A more rain from man. A Pamucho, Ghana supported, and I Kotoko supported.
mesramu mo aya mama mo ni ndi ma me nachi what can support us yasem de ene ma mimisa Pooley ko mo nyanensi anamu bia na na me diga kala say after election no campaign and kale bo alebu Joe Sambod Zebi oya bibia obi hwe wo so no bia ye me bi say tuma wo na me de ba so e wo Ghana Zebi Pooley ahwe so aye bi Pooley wa chese odo oman no wa chese enye ate Kotoko ntino obedi echi odo oman no mazazam no ken try na che Emma TV station omo te atamase omo do man omo pe justice omo pe peace omo pe odo omo pe koye omo ni se atamase a Pooley yetumi twanembo ana ye pe peace a me ni say TV station ana radio station ana me would American o metumi ama justice aba no e na me ko blabo me pe yeah ti manyo obi obesi Pooley and like say o see woni ho obi be yet say Pooley say de no ye e na make just say munya obi a ye nya obi a bye no e na me diga ka say justice before justice no e de tumi nya justice ka wo so onye ni wu a onye no ye hwe ansa de onye fukwa be si so ye no e say ye hwe ye wu ye nya no de ku ansa na ye nya God will be Pooley wan ko ama Kotoko okoma oman show so asema ka enye di atem say ka team we be congregation there as be congregation there and ka team we congregation because okaza carbon masa metro 2010 metro Angola ebua ye bo me na omu Africa Cup ye bu me ama me koda outfit Ghana nti o me the bandage e de chimi yem ye ba ye shomo ye ba no mu bie kwa ma me o me se me ketu ma za me kita duro obo na ga o se o bantem ye di nkomo ye bre nti me yemfa unsa ha yenim se ye de ne a wudi agudie mu ntinteman de ye be sa ache o ba bi ne ato so ye da se pa ye da se da bi amba to me sa so me ya me telephone number e 024 77 752 baby I'm back from me I want a justice and peace and love but Ghana not about say Pooley wo me yeah then you bet me aboy yeah that's Ebusia Nyansapo TV so ni Obour na ye ne no edi enkomo no enti Obour ye obi a se wo ba magudie mu a aya ne ehunu so obi a penti ne ho na wo di anim obi wakura abonso de sakre bi na odi di agro ya Ghana ha de obi anim ne titru ene se blasters ekwakobo match bi anase ye wo agokansie bi ono ene eni di nkomo me di ye guso awo Pooley ya se ye di nkomo ye remo akwa ba Yenua na ho ye de ho ye pa ye hunu se wo him franka wo kona wo ba omoye bi wa agudie mu de na anka yase de nka ne sen na ba me Kotoko member pa member kumasi me fie wo se Nyansapo TV so pa a free person no akra me ni kumasi owo ni aya me ti wo se Ghana se mra wa se fast pa fast man kan ya na woni be no aye o Pooley boni be no MP worry se has me call litigation there se ma call litigation put him one sky obey ni nyina awie has see so how many years agenda 111 no na ma what is the house supporters Ghana e be free say ye ntokwa na no omo ko ni ku bia ye to bia ku bia e no mo mi MP ko say ye chi ni to yes renya me do Emma regional minister MP worry ya ti bia I planning work. Why boy? Safwana be di me. How's the call litigation? Enti. And yes, anapa no ye hunu ebi mo na awia nso wo display pa ade a wo ye o fa pempa ne se wo di gya no kwan ana wo ye supported here. Na what da ka je GFA akodi ni kuna rese no resate pe ya wa mani aseso be ku ni ka sa ti pe ni kreko je aduma ni si ho on chese bibi si asana waka say man another chance
Damani mo another chance. Say Pooley monya ne nsi anemu ana. Me say Pooley. Me me tira wo Pooley. Betime na. Yeah. Me tira wo Pooley. Me ni me boss square di ko. Ate ye besa ba na ye di nkom. Odin Coach Sabuto. Ya bra redo asante Kotoko. Coach Sabuto. Sabre makamfo amamre ne amane mu no. No num ebope ewo ayiase a etwa se kunani wo pagya ne mu na oko mpanimfo na ahye anase ya amamre se no nsia mokunani ewo ayipa so eti se wo hunu se Mrs Gifty Frimpong sabre woni na busua mo mumu so a na eya asante amamre da ho se no nsia mokunani wo ayipa so no eno no mu di so na nanom adi nanim ahemfo ani aba ahema atie ayipa so nso na twa se wo manimu so de a ba bia kyekira boa no mpani se ho no yesan no na wo di kan aba no wo kyea ne ade no abase wo sore nso a ewo so akona nanom na so na okokoche o munti sabre die Mrs Gifty Frimpong a oye kunani eye Mr Francis ya Frimpong a di adodo di nim no ene Nana Pooley ne hokani ya wagya no akire ene one na busua sabre wo mo achia empanimfo na amamre mu no yewura santehene eyi ne nsu anamu oba begina ema no ewa yie yase na ebehia se wo ba kunani ene na busuafo abeto santene akoye wurasi anamu ho na afei wo mo akwakochea no anase wone na kodin menkre twato no no mom afri ayie yase akọ aya meka kira wo se wo ba ba bia ti se ya yesu amamre ene amane kire se eye yewura Francis ya Frimpong a edi adodo di nim no ene Nana Pooley woto Nana no monse do no Nana no anya ne mu enam soma na wotwe dakora na niam ahodo bebre na amamre kwa so esisi ye eti se wo hunu se ayidan nso se mpanimfo aye hyehye ya ahodo a na ekire se Nana no munim de na wo munim amamre eti Mrs Gifty Frimpong sabre woni na busua ena to santena wo mo kochia ye rotumfo ne nsi anamu eye wotumfo ne behine Nana kwache abamo abebio eti amamre kwa so no obekọ na wakwa akochia mpanin se nonsia emmo kunani ayipa so eti obi a na obi beka se na yempon aye na kunani asode abusua amamre ne amane kwanso no na etwase edimu na yeye ne sama ne yeye enti se wo hunu se Mrs Gifty Frimpong wadu na nanom chine yakase ase a na okochia yewransi anamu otumfo ne behine na kwache abamo abebio mampa no kra rehode wo hode ne nso mpanin se yesukra ye jahim enti wode ne die amade ne die se no ebia na obi beka se na mfra wasibi kokokura no amamre kwanso no saa ene ye ede makunani enti se wohunu a eno so kira amamre ene amane owia na onwie ye oto santene na afei nka posi sadom wo mu kuo no wa ha nka obekọ akochia nanso mu ni ha na mpanimfo ahodo a ya Asante regional minister enso eti eda so tie yipa so ne de wo mo bekọ na wo mo akọ akochia no na afei enu akire no wasere kwan ama wo mo akọ
Nyansapo TV suni aha ana brema kwan na ye de dwumadie ni nyina asie na ye beda eye circle for ase no kre ene se wo mo aboa papa na wotwedemu ene nenso ayiyoyi wo mo aboa papa sabra me no kase sika be ye se 440,000 freko enim sebe odwambubu bi esi kro ni mu awase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tonte ye no sane ya fa Nyansapo